Mary le apu anganwadi a ankal ziak tu Cecilia el khyangte Mary le achan chaber apu chu anganwadi a ni tin ankal china anganwadi hi no pangte ta na school chikhat sikul lalu rual si lote ta na sarkarin asiamani a munhlim om tak ni in no pangte tan thilzir tharna mun le thanle na ta na thale a chulaya kalchu Mary chuan anwama ti thin hle achang chuanin zirtir tu ngil nei tak tak te chuanin eitur dalte bu fai te damdoi te Mary chu anlo pe thina chungte chu no pangte tan anlo chakle anlo hrisel na ta na sem ani thina ni class a chuan Mary chu hlim takin azaya no pangdang te nen khanin a infiama anwama ti thei ema achang te chuanin a o b te a b c te alphabets anzir thina nursery rhymes te action a sakdan te anzira a sakrwal chuan an kut te an beng thap thapa class alo zo chuan Mary chu anui vara a hlim ema apu nen chuanin hlim takin anin kai honga apu hnena chuanin apu naktu ka anganwadiya kalle hun ka ngaklel to mei atile ngala apu po chuanin ni kan kalle donya atia hlim takin in lampan chuanin hodun ta nak naka